Mwere wakwa unganjera njigo ndikire ogoko ndikire ogoko kwa Kikuyu Love Session na haha ni ndugamite na Moini musician no gwenda wire andu maritwa maku na uria witaga guku kwa mitandaoni uria umashtuaga naki mere nduramenya ritwa riakwa njitagwo Eros Mr. Kari Kimani Kimodo Bad News Superstar etc kana jaba weta uguo niki weta uguo niki tondu uguo niguo ngoragwo hana nie ngeina heanaga story ciama ndihenanagia ona ungiria atumia akwa yaingia kumbe atumia akwa mekuona ungithiuruka guku ndungimaga no ngimore no makwire ngoragwo ndi Kimodo Bad News. Okay, umuthe gwita muthenya wa Kikuyu Love Session experience yaku gukorwo kundu guku na kuona andu ni marahimbiria nyimbo cia Ugikuyu ni riku? Nigenaga muno tondu wale ni njui ya Gikuyu ni mendete story ni mendete stories na nie njui nyimbo kana literature reke nyonya ni ndagithiete thukuru ni undu wa literature nyimbo na art nicio ci conservaga itagwo culture kana unduire witu so na uria tuge thirathi ri kana the way the world is going yeah African languages kana tuge thiomi citu ni ciana ta ciguthie cigathia cikiuragirira tondu andu aingi matiraria taru tuge taru we ngoro ndie ka wina ciana no ngoro na ciana no nguteithie tondu nje guthondeka andu aingi koja aria me Nairobi kana me tauni matiaragia Gikuyu na ciana ciao cianagia Githungu cikaria Githweri kana maundu ta macio so ruthiomi witu kana thiomi cia African yani African languages ni ciuraga na ni cirathie extinct no ngithie na guku Western na guku Nyanza he ruthiomi rwitagwo metagwo atia ikane suba guko ndariganirwo the only very few people who can speak that language, so that language is going extinct no anyita rujukite haha gakora adu my youngings no anyita adu mareta Gen Z na adu no gakora youngings aria mari embrace adu watu wako na hanga adu mena hanga ya nyota hanga ti nyota hanga ti nyota ben wauga wega no ni ngugite hanga wauga nyota mena nyota wega no tuge mutumia wakwa ni ndirona nguo kwaje uria ura smile kaigua wega ngoro kaigua kiundu funny kiundu particular anyway ura kuga ni atiriri so Gionado young people aria mara appreciate number one their own culture in their own way yeah because most people are not very traditional here but they want to get to their roots no anyita na maka appreciate ruthiomi rwao maka appreciate nyimbo cia aria maraina ta na ruthiomi rwao ngaigua wega muno tondu that's what I wanted giambia kuinari ndainaga bridge gap ire yari tukano usamanitie na jamba ingi iciugaga atiriri I cannot speak but I can hear ni moe ona ni rimwe kwaja ni tukeria nawe no njarie Gikuyu no ngejeta handu kiara-ini uguo unjire heane speech githia giothe ngambia gutondoira so it's a good thing and it's an important thing for people to have these forums ado corona forums ici die forum na Gikuyu ni kuga atia we ndukinjirira mutaratara aigo tikake urenda kuga ni ndirate eroreri yaku ni uramate ai ndungijinira uguo forum ni mutaratara ni tugu search kana atia okay ira ni kuna ri muthenya wa Valentines we yaku uramikuguyagira wiku iguru wa mundu kana ukoda kuhenie ona di ngwiragagirwo kunjira turari kuria Windsor turari kuria ndogi yake hitha mikuguyagira ndagikwira no ira mundu wakwa ari haraya uguo turatumanira tu messages no ndirakire within na ndra maundu macio ni maundu maingi tondu wewe mundu wa TV ndikwenda kwaria muno ni undu wa maundu matiganite nyumereria ngumiriria nyumereria ni itari wakujira icio ratumanire wewe sawa ndukaigwe wina nganja a Nairobi dude will be assigned to you shortly. Due to me advertising myself.
Ukama katametha. Thank you muno for your time. Thank you very much for your time. Thank you muno ni undu wa kwaria na ithwe. Ithu tutagwo Njera Njigo. Wathie kure mwena wa TikTok, YouTube, Facebook, kila mahali ni ugutokora. Ni ngumukora. Sawa sawa nigakimwetha ndakinya mwena ucio. Kiugo kimwe kuri mwiroreri witu. Kiugo kimwe. Kiugo kimwe peke ya kumumelia. Kiugo kimwe just one word. Kana kiugo kiria we urahuthira mwaka uyu kiria kiragutwarithia na mbere no wire mundu ni nie giakwa ni abundance. Abundance. Nie ndirauga atiriri. Ore kaina keine. Ngukiuga atia. Ugo ni drama. Au mwana uyu ri ni oke tucemanie. Gari anie nawe sawa haya mwana wakaniza soko Njeri wa Ndong'o ni tweregane.